Požari u Los Angelesu besne, nejenja vatrena stihija u jednom od najbogatijih američkih gradova i u Hollywoodu. U prilogu koji sledi proći ćemo kroz kratku retrospektivu događaja ove katastrofe koja je pogodila zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. U filmu San Andreas iz 2015. godine imali smo priliku da vidimo Los Angeles u plamenu. Malo ko je tada mogao da predvidi da će se deceniju kasnije ove strašne slike iz fikcije preseliti u realnost. Požari u Kaliforniji počeli su 7. januara, a od tada do danas živote u ovoj katastrofi izgubile su najmanje 24 osobe, dok se 16 osoba vodi kao nestalo. Uništeno je delimično ili potpuno 12.000 objekata. Najveće probleme je stvorio vetar koji je velikom brzinom raširio požare, tako da trenutno imamo najmanje 3 velika požara sa kojima se vatrogasci još uvek bore. A to su Palisades, Eaton i Hurts, koji zajedno pokrivaju teritoriju veću od 37.000 hektara. Primjera radi, uže područje Beograda ima površinu nešto manju od 36.000 hektara, a treba spomenuti da pored navedenih katastrofi je doprinelo još 6 požara koje su vatrogasne snage na sreću uspele da obuzdaju. U suzbijanju požara učestvuje 14.000 vatrogasaca, 84 letelice za gašenje požara i 1.400 vatrogasnih vozila, ali pored ozbiljne angažovanosti nadležnih službi i pomoći susednih država poput Meksika, vatrena stihija u Kaliforniji je već sada nanela materijalnu štetu od 135 milijardi dolara. Dakle, svedoci smo strašnih cena, pošto je u pitanju grad koji je poznat po prilično visokom standardu života, po izgradnji vila, a ne kuća, po tome da su kuće osigurane, po tome da je tamo sve bezbedno. Ovih dana postavlja se i pitanje šta ili ko stoji iza ovih požara u Los Angelesu. Nakon gostovanja kod naših kolega sa Prve televizije, kako bismo zbog velikog interesovanja gledalaca malo proširili ovu priču i postavili neka nova pitanja, naš sagovornik danas je, kao što rekao smo, Saša Borojević, autor i voditelj emisije Teorije zavera. Saša, dobar dan. Juče ste dakle ispričali veoma zanimljivu teoriju šta se u stvari krije iza ovog neverovatnog kalifornijskog požara. Moram priznati da društvene mreže gore i da se dosta govori o ovome što je tom prilikom rečeno. Hajmo još jednom da krenemo od samog početka. Šta je pozadina što se vas tiče ovog požara u Kaliforniji i šta je uzrok? Ja gledam više to onako sa fenomenološke nekih strana. Za Boga, izbio je požar u Americi, u LA-u, a izgorela je cela Gaza, na primjer u Palestini. Jemen gori, imali smo ogromne požare i ogromne poplave u mnogim arapskim zemljama, isto tako bogatih, isto tako veoma moćnih. Da li je ovo teorija zavere? Opa, sad ćemo. Da li je ovo teorija zavere? Idemo mi dalje, da? Dok se stvari ne raspletu. Ovo je sada isključenje, prepostavljam, zato što pričamo o dubokim državama. Moguće. Saša, samo na trenutak, ipak ćemo samo da proverimo kakva je situacija. Da li je ovo teorija zavere? Izvinite, ali evo, da li se nešto dešava dok mi govorimo? Ili jeste, dobro? Ovo je dokaz 1/1, jer juče kada sam počeo da pričam o tome, je nestao u jednom trenutku, mikrofon prestao da radi. U ovom trenutku sada, evo, pale se kamere 1 i ostali, je nestala struja. Pa vi, poštovani gledalci, vidite. Izvinite, možda ovde ne gori, ali ovde se ugasilo. Dobro. Ali evo, mi se vraćamo, mi smo takav narod da kod nas ne može ništa da nam se desi i mogu da nam isključe šta god hoće. Mi ćemo i dalje da govorimo glasno i jasno. Kao što su isključili, na primjer, fact checkere, ja ih zovem fake, a oni zovu fuck. Čekeri, zato što sloboda govora nije bila moguća. Jer prvo što su vam oduzeli je bila sloboda govora, a onda su probali da vam oduzmu i slobodu volje kroz određene algoritme. I ono što se dešava u LA-u, ajde da kažemo, je praktično spaljivanje dokaza, jer ako povežete šta je rekao Kennedy i šta je rekao Trump u svojim kampanjama. Hajde da nas podsjetite. Hajde da kažemo da postoji spisak od 120 javnih ličnosti poznatih glumaca iz Hollywooda i LA-a koji su posećivali Epstein ostrvo vrlo često. Epstein ostrvo je mesto gde je završilo nekoliko hiljada devojčica i dečaka svoje živote, što kroz zlostavljanje seksualno, kroz pedofiliju, što kroz
čuvenu laboratoriju koja je uzimala adrenohron. To je, dakle, bolje da ne objašnjam šta je. Dvomim se da li da govorim o tome, ipak je dan i jutro je, ne bih o tome. Ko želi nek ide nek proveri šta je to. I ta supstanca se uglavnom koristila da bi ljudi ostajali što duže mladi, što duže trajali i odatle i Madonin izgled, kako izgleda, s koliko godina, odatle mnogi njihovi, kako da kažemo, izgledi koji su bili potkrepljeni nekakvim upravo Epstein proizvodima sa tog ostrva. Sada, ja sam strašno birao sada šta govorim i trudio se da ne iznosim sve informacije, ali jedna od glavnih laboratorija se nalazila kod sina od Bajdena. Zamislite vi svet u kome mi živimo. Kada vi na društvenoj mreži želite da objavite sadržaj laptopa Bajdenovog sina, a onda fact-checkeri uzmu i blokiraju vam profil jer je to privatna stvar. Sada, kada niste imali priliku da iznesete informaciju, sada kada ćete dobiti priliku 20. ili 25. januara da iznesete dokaze, vi ih nećete imati jer su dokazi spaljeni. Jasno. Saša, samo na kratko da vas prekinem. Odakle vama sve te informacije i da li su te informacije, ono što nam sada govorite, na neki način potkrepljene dokazima? Dokazi postoje. Informacije koje ja iznosim su uglavnom iz direktne komunikacije koje imam, pa na primjer sa Kennedy timom i koji traje već 7 godina. To nisu informacije koje ćete vi naći uvek na društvenim mrežama ili naći na određenim. Ne možete to da nađete na CNN-u i BBC-u, jer oni ne daju istinu. Jasno. Jer istina je samo jedna. Bog je istina. S jedne strane. A s druge strane, onu istinu koju mi želimo da saznamo iz različitih medija je nemoguće doći do te informacije jer su nam bile potpuno blokirane, ili će vas proglasiti lažovom ili će vas proglasiti teoretičarem zavere. Imam jedno pitanje za vas. Znate ko je najstariji teoretičar zavere? Koga su najčešće nazivali i prvi put upotrebali teoretičara zavere? Nisam sigurna da imam tačan odgovor. Nikola Tesla, aha. Da, on je za sve bio teoretičar zavere, nekakav ludak koji je došao iz Balkana, Srbin koji je došao tamo i sada tog takvog pod navodnicima ludaka, a zapravo jednog od većih naučnika Srbina, više niko ne zove teoretičarom zavere. Sada sve više i više pričamo o tome da je previše znao, mnogo je otišao daleko, otišao napred i mi danas živimo u eri zloupotrebe njegovih istraživanja, laserskog ratovanja i sada ne idemo dalje oko toga. Procenjuje se da je trenutna šteta oko 150 milijardi dolara. U istragu o poreklu požara je uključen i FBI. Da li smatrate da će doći do relevantnih i dokaza i pravih uzroka? Neće, nema šanse. Znate, kad pogledate satelitske snimke, svako ko... Evo, pričao sam sa našim vatrogascima, na primjer. Da. Satelitski snimak pokazuje da je došao sa 6 strana istovremeno požar. Dakle, je evidentno da je podmetnut. Pazite, nema šanse. Znači, sa 6 strana opet je nestalo struje. Bolje da ne pričamo o ovoj temi. Evo kako dođemo do teme. Ajmo da se vratimo mi na Nikolu Teslu. Neverovatno. Poštovani gledalci, ovo se stvarno dešava. Ajmo mi da se vratimo na Nikolu Teslu. Ovo već postaje malo simptomatično. Pitanje što će se desiti kad izađemo odavde. Ali je suština da nećemo doći do istine. Istina teško ćemo doći, osim možda za jedno 50, 70 ili 100 godina kada se budu otvorile te arhive. Meni je, na primjer, nezanimljivo uopšte zašto je došlo do požara. Meni je to potpuno jasno. Znate, tamo je vok kultura vrlo dominantna. Oni su zbog zaštite prirode određenih cvrčaka i ne znam kakvih životinjica ukinuli, na primjer, hidrante. Hidranti uopšte nisu imali vodu. Oni sa hidrantima. A zamislite situaciju, oni se nalaze na moru, a zabranjeno im je da koriste morsku vodu za gašenje požara. Pa dajte, molim. Znači, mi sad živimo u stvarno jednom paralelnom sistemu, mada
kako da vam kažem... To jesu neke od činjenica koje su krajnje čudne. Pa i da nisu čudne. Ali još čudnije, na primjer, kad vam dođe neko i kaže da dete sa 10 godina treba da se odluči koji je pol. A da ne pričam tek o tome. Kad ste kod toga, kad ste kod dece, pominjali ste malo čas te sada već čuvene i poznate slučajeve pedofilije. A šta je sa tim roditeljima? To su deca koje su prodate. To su deca koje su u većini slučajeva oteta. To su deca koja, pa ste 6 miliona dece godišnje nestaje u svetu. To su migrantska deca. To je deca, na primjer, imate 14.000 dece koje su ušli u Italiju, a nigde se nisu dalje pojavile. To su deca koje se koriste upravo za te stvari. Koriste se za vađenje organa. Mi živimo zaista u jednom paklenom vremenu. Daću vam evo jednu informaciju koja je vrlo... To je sve ono što nam je često neshvatljivo i nepojmljivo. Evo sad ću vam dati jednu informaciju, na primjer, koja je sada izašla kao, bilo je kao teorija zavere, sad se potvrdila kao tačna. Zvanična bolnica iz Nemačke u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom ne može da primi donaciju organa ukoliko donator nije potpisao i dao saglasnost da on daje organ, na primjer, bubreg, plućno krilo, oko i tako dalje. Vi imate hiljade i hiljade potpisanih Sirijaca koji su dali zvaničnu izjavu da oni dobrovoljno daju bubreg. Ali zašto? Niko ne postavlja pitanje zašto. Odgovor je u tome da Sirijci nisu imali dovoljno novca da svoje ženu i svoje decu prebace preko mora u Italiju, Grčku, ostrva i tako dalje, da se skloni iz pakla. Ali su davali svoje bubrege. Plućna krila, oči, sve kompletno. Neki su čak davali svoje živote. Dobrovoljno. Pod tim dobrovoljno je zapravo upravo su navodnici. Jer vi ne znate ovog trenutka koji broj ljudi je bio ucenjen da bi spasio sopstvenu porodicu i davao svoje sopstvene organe. I pitanje je da li ćemo ikad saznati. Pomenuli ste Madonu. Koliko je prema vašim saznanjima hollywoodskih zvezda upleteno u ceo taj slučaj? Da li možete da nam kažete neka konkretna imena? Preko 140 je njih upleteno u sve to. To su vrlo razočaravajuće. To su svi naši hollywoodski junaci koji smo mi gledali preko malih ekrana. Ko, na primjer? Čitav spisak postoji sada svega toga. Ja sada da vam kažem, pa ste Mel Gibson je, na primjer, jedan od onih koji je stao na ovu stranu. Ako vam kažem da je samo on stao na ovu stranu, da su svi ostali na drugoj strani, onda, kako to kažem, spisak je predug da bi ga ja sad nabrajao. Dakle, jedino je on stao u odbranu svega toga. Nažalost, koliko sam ja dobio informaciju, i njemu izgorela kuća, on je tu, da kažemo, kolateral. Osiguravajuće društvo su, na primjer, potpuno povukla mesec dana pre požara. Što je neverovatno. Da, svoje polise osiguranja. Osim onima koji su izuzetno bogati i poznati. Čekajte, je li došlo neko objašnjenje za to povlačenje? Nema objašnjenja. Da, ima objašnjenje. Zvanično objašnjenje je da osiguravajuće društva nisu htjela da osiguravaju kuće od požara jer je gradonačelnica LA zabranila da se koristi voda i hidranti i isklonila kompletan protivpožarni sistem koji je ugrožavao okolinu i ekologiju. I onda su osiguravajuće društvo rekla, kako mi onda da osiguravamo nešto što ste vi sklonili, a sklonili su u septembru prošle godine. Shvatate koliko ima sled događaja? Previše slučajnosti. Pa nema, nemoguće da budu toliko slučajnosti. Saša, da li će se sa posljednjim januarskim danima ipak nešto promeniti sa, da kažemo, zvaničnim dolaskom Trumpa? U Americi ili kod nas? Hajde, u Americi. U Americi će se dosta toga promeniti. Prva i osnovna stvar je to da će ukinuti, na primjer, finansiranje svih nevladinih organizacija koje postoje. I to je velika stvar. Dakle, gender ideologije se potpuno gasi, woke kulture se potpuno gasi. Nema transseksualizma u osnovnim i srednjim školama. Nema priče indoktrinacije kod dece u vrtićima. I to je veliki već pomak. Evo jedna stvar koja može da se desi. Evo da kažemo, evo sad ću ekskluzivno to da nigde to nisam izjavio, ali ja to očekujem da će se desiti u narednih 5-6 dana. Da će Trump dati otkaz 4 miliona ljudi u Americi.
tih 4 miliona, to je 4 miliona i 120, zato što je on rekao da će ukinuti federalna ministarstva, ja da ga tako prevedem. Ako ukine federalna ministarstva, to je 4 miliona i 160 hiljada ljudi. Ostaje bez posla. Prosta računica. Znate? A zašto? Zato što to čini duboku državu. Ukidanje fact-checkera ukinuje 500.000 radnih mesta. Meni je jako žao što će BIRN i CINS da ostane bez posla u Srbiji i njihovi fact-checkeri. Žao mi i onih u Tirani i onih u Zagrebu koji su terorisali svaku društvenu grupu ili pojedine društvene mreže koji su objavljivali, na primjer, informaciju da su NATO fašisti gađali Srbiju. To je, na primjer, kod fact-checkera fake news. Kod njih je i fake news ako kažeš u Izraelu da je ubijeno 25.000 dece. Sve to fake news. Sad će svi ti ljudi da ostanu bez posla. I to će biti veliki problem za buduću duboku državu koja će želiti tekako da ruši sisteme po svetu. Hoće li između ostalog i to biti tema u sledećem izdanju vaše emisije u nedelju od 20 časova ili čime se bavite? Tema će biti strašna sledeće nedelje. Biće upravo Nikola Tesla tema. Činjenice o koje do sada nismo znali i informacije koje ćemo iznositi će biti vrlo relevantne. Imaćemo uključenje iz Rusije, imat ćemo uključenje iz Amerike. Pratite, vidjet ćete, kao i svaki put iznosimo zaista samo činjenice i imamo velike profesore, akademike, naučnike koji će biti u emisiji i koji će govoriti o svemu tome. Hvala puno, Saša, na gostovanju. Gledamo emisiju Teorija zavera u nedelju od 20 časova na programu naše televizije B92.